igihugu cy'amaramuko, umucyo n'iterambere. Ariko nyuma y'ibi byose hari ibintu isi yose itavugaho. Iki ni kimwe mu bihugu bikize kurusha ibindi ku isi, ariko kandi ni kimwe mu bifite abantu biyahura cyane kurusha ibindi byose mu bihugu byateye imbere. Iterambere ryabagejeje kure, ariko igitutu cy'ubuzima cyabatwaye umunezero. Iyi ni inkuru y'igihugu cy'umucyo ariko gifite igicucu kinini cyane. Reka twinjirane muri Korea y'Epfo, igihugu cy'ubukire n'iterambere ridasanzwe, aho ikoranabuhanga ryihuta kurusha ibindi byose ku isi. Mu gihugu gifite imijyi y'akataraboneka yaka cyane, nk'ibisanzwe mu gihe kubana na Ndayishimiye Jean Claude. Nk'uko ibihugu byose bifite inkuru yabyo bitangaza, na Korea y'Epfo ifite iyayo, ariko inkuru yayo y'iterambere irimo ishusho itarigeze ivugwa bihagije. Dore aho ikibazo cy'amarira y'iki gihugu cyatangiriye. Mu 1997 Korea bahuye n'ibihe bikomeye cyane, aho igihugu cyari kimaze imyaka gishaka gutera imbere, ariko ubukungu buranga buragwa. Imiryango ibura akazi, inganda zirafungwa, abaturage babura icyerekezo. Kuri benshi icyo gihe cyabaye ihuriro ryo guhindura igihugu, ariko guhinduka kwarimo ikintu gikomeye. Ubuzima bw'abantu bwahinduwe isoko. Nyuma y'iyo mpinduka, Korea yahisemo ikintu kimwe kurusha buri wese: gukora cyane no guhigana ku muvuduko udasanzwe. Aho kugira ngo ubuzima bw'abantu buhabwe agaciro, igihugu cyakubise ahabanza umusaruro. Aho niho havuye umuco wiswe paripari, byihute kandi byihute. Abanyeshuri, abakozi, ababyeyi bose bahindutse abashaka gukomeza kwiruka, nubwo batazi icyo barimo guhunga. Kuva icyo gihe igitutu cyatangiye gufatwa nk'imyitwarire isanzwe. Walking late normal, kuryama amasaha ane normal, kutita ku buzima normal. Ibi byose byahindutse umuco, n'abana bato barabyakiriye, babandi bari bakwiye kubaho ubuzima bw'ibyishimo. Iterambere ryihuse ryazanye ikoranabuhanga, imijyi myiza n'ubuzima bwa digital, ariko kandi ryazanye ikindi kintu: gutandukana kw'abantu. Abantu batangiye kubana na telefone kurusha uko babana n'abantu. Umunyarwanda yabisobanuye neza ati: icyo ubona ntago ari cyo cy'ukuri. Hari ibyo mu maso ya Seoul tutabasha kubona, ariko ubuzima bw'imbere burababaje cyane. Kuva muri 2003 imibare y'abantu biyahura muri Korea yatangiye kuzamuka. Ku ruhande rumwe igihugu cyabaga kirimo kuvugwa cyane mu iterambere, ariko ku rundi ruhande cyarimo gitakaza abaturage bacyo mu buryo budasanzwe. Nuko byatangiye igihugu cy'ubukonje ku buso, gishyushye mu muco, kikagira imijyi itangaje, ariko kandi kikagira ikibazo cy'amarira kitigeze gihabwa ijwi. Mu by'ukuri iki kibazo si icy'uyu munsi, ni ingaruka z'imyaka myinshi y'ubuzima bwihuse bw'igitutu n'umutekano w'ubukungu utari kumwe n'umutekano w'umutima. Mu maso y'amahanga, Korea y'Epfo isa n'ijuru ry'abantu bagize amahirwe, ariko munsi y'uru rwego rw'iterambere hari ikintu kirimo gucamo abaturage ibice. Pressure culture, umuco wo gusigara inyuma utihanganirwa. Aha gutsindwa ku bicyaha, kwigwa mu buzima kugira ngo niyo yaba intambwe no uvuge ko wayigezeho. Aha hariyo education pressure, aho amanota aba nk'ubuzima cyangwa urupfu. Mu mashuri yose guhera ku bana bafite imyaka 9 hari ibihe bita examination hell. Abana batangira kwiga saa 12 bakarangiza saa 4 z'ijoro. Amaso y'isi yose yita Korea y'Epfo igihugu cy'abanyabwenge, kandi koko niko biri. Gusa nibazi ko hari abana mu ishuri biga basinzira bahagaze, aho abana bavuga bati: yo nabonye A+ ntacyo ndi cyo mu buzima. Iyi pressure imara imyaka 10 kugera kuri 12. Uku kurushya umwana bigeze aha bimwangiza mu mutwe, bikaba intangiriro y'ubwigunge bwa mbere. Nk'uko twabivuze kandi habagira umuco wo gukora cyane birenze urugero. Mu bihugu byinshi ubundi umuntu akora amasaha 8, ariko muri Korea y'Epfo abantu benshi bakora amasaha kugera kuri 18 ku munsi, rimwe na rimwe 6 mu cyumweru. Mu magambo meza babyita warang culture, umuco wo gukora udasiba. Ariko ukuri nuko ubuzima bw'umuntu bwigishwa ko ntacyo bumaze ugereranyije n'akazi ke. Abantu benshi batandukana n'imiryango yabo, abagore bakabura abagabo babo, abana bagakura batabona basi uko bikwiye kuko baba baragiye gukorera hanze. Icyo gihe ubwigunge butangira gufata umwanya. Korea y'Epfo ifite umubare munini w'abantu batuye bonyine kurusha ibindi bihugu byose byateye imbere. Abagabo n'abagore b'ikigero cy'imyaka 25 kugera kuri 40 banga kurushinga, banga inshuti zibashyiraho igitutu, bakajya mu buzima bwo kwiberaho bonyine, icyo bareba ari akazi gusa. Gusa nibazi ko baba bari kwicukurira icyobo bazagwamo mu minsi mike iri imbere, aho bigera umuntu akumva kubaho nta gisobanuro bifite. Korea ni igihugu cyateye imbere, ariko gituwe n'abantu benshi bafite ibikomere bibatse ku mutima kandi bikomeye kuvura. Indwara y'agahinda gakabije yo mu bwoko bwitwa anger syndrome, aho umuntu agira umujinya w'imbere udasohoka, isoni zo kuvuga ibimubabaza, ubwoba bwo gutukwa cyangwa gushotorwa, n'umuhango wo kwihagararaho no kwigira intwaro ukanga kuvuga ibikubabaje ngo uruhuke, wanga ko abantu bagusuzugura. Ni indwara ikura gahoro gahoro ku buryo ihinduka ibintu bisanzwe, ariko iyo ibaye ibisanzwe ubuzima butangira gucika umuntu buhoro buhoro. Aha abantu benshi ntibashobora kuvugira mu muryango wabo ibibazo bafite, batinya gutuma ababyeyi bacika intege, batinya ko kandi babita abanyantege nke. Buri munsi muri bene uwo muryango havamo abantu barenga 80 biyanga. Mu maso y'isi Korea y'Epfo isa n'igihugu gikomeye, ariko mu mutima w'abaturage bayo hari intambara itagaragara. Korea y'Epfo ifite ibintu bibiri byahinduye isura y'isi: internet yihuta kurusha iyindi ku isi, na K-pop yabaye ubukerarugendo bw'amashusho y'ubugenge n'ubwiza. Ariko ibikoresho byakoze igihugu cy'igitangaza nibyo byabaye imbarutso y'isoni, guhangayika no kwigaya bidashira. Social media pressure, kugereranya ubuzima bwawe n'ibidashoboka. Korea y'Epfo ni kimwe mu bihugu bifite abantu binjira kuri internet kenshi, ariko ni nacyo gifite umubare munini w'abantu bangizwa na social media.
Instagram, TikTok n'amafoto ya perfection abantu batunganye. Ibi byabaye nk'icyerekezo cy'uko ugomba kubaho. Ni igihugu abantu batarebana ku maso ahubwo barebana likes. Abakobwa benshi bavuga ko bagiye bagira depression kubera guhora bigereranya na bagenzi babo bafite ubuzima bugaragara neza. Umuco wa Arizang look, ishusho nziza ku rwego rwo hejuru. Comments zibacira urubanza ku isura cyangwa ku mubiri. Hari abakobwa bavuze amagambo ateye ubwoba. Ese kuki abandi bahora basa neza buri munsi? Njye nkasa nkaho ntacyo ndicyo. Iyo mvugo ihora mu mitwe y'urubyiruko rwa Korea. Korea y'Epfo ifite umuco ukaze wo kwita ku isura, lookism, uburwayi bwo gusuzugura imiterere yawe. Aha rero niho ushobora kudahabwa akazi kubera isura. Ushobora kwangwa n'umuryango n'umukunzi kubera umubiri wawe. Hano hari abantu bahorana agahinda ko kubura agaciro kubera isura yabo. Niyo mpamvu Korea y'Epfo yabaye igihugu cya mbere ku isi muri plastic surgery ku rwego rwo hejuru. Aha abantu barihindura cyane kugira ngo babe perfect. Ariko iyo perfection itagezweho ubuzima bw'umuntu bwose burasenyuka. Niho haturuka nanone kwiyahura. K-pop ni kimwe mu bintu byashyize Korea ku rwego rw'isi. Ariko inyuma y'amaramuko ya stage hari ubuzima bw'umwijima, ihangana ndetse no guhagarara utekereza kwiyahura. Abahanzi benshi bavuze ko ibigo bibashyiriraho imyitozo ikabije yo kubyina no kuririmba, kubuzwa kurya, gusuzugurwa igihe cyose, kugeragezwa buri munsi bakwita not good enough. Amateka arivugira. Hari abaririmbyi, abacuranzi n'abanyamuziki ba K-pop bagiye biyambura ubuzima kubera icyo gitutu. Bamwe basize inyandiko zivuga ziti, ibi nabikoze kugira ngo nduhuke. Isi yanjye yari yuzuye umwijima. Ntibashakaga umuhanzi, bashakaga robot. Izo message zagiye zikwirakwizwa ahantu henshi. Aha nanone kandi hari icyitwa cyberbullying. Imvugo mbi ziba nko guterwa icyuma mu mutima. Mu bihugu byinshi bavuga nabi kuri internet. Ariko muri Korea y'Epfo cyberbullying ni ikibazo gikomeye. Hari abantu bavuga ko comments zo kuri internet arizo zabashyize mu nzira y'umwijima. Aha bakubitwa amagambo yo kubasuzugura. Bahozwa ku ngoyi yo gutuka ibitutsi nyandagazi. Buri gakosa gato gashyirwa kuri internet kakarebwa na miliyoni z'abantu. Bikarangira umuntu abuze aho abihungira kumva igisubizo cyonyine ari ukwiyahura. Korea y'Epfo ni igihugu cyigisha abantu ko kutagaragaza amarangamutima ari ubutwari. Kwigomwa imbere y'abandi ni ikimenyetso cyizerwa. Niyo mpamvu benshi bavuga ko Korea ari igihugu cy'abarira mu rwego rwo hejuru, ariko ntawe ubibona. Iyo ibyo bikomere byuzuye mu mutima, bigahuzwa n'umutwe wuzuye igitutu cya internet, umuntu ahita afata umwanzuro udasubirwaho wo kwiyahura. Korea y'Epfo ni igihugu cyubatswe ku muvuduko w'iterambere, ibarirwa mu bihugu bikize cyane, ariko ibyo byasabye igiciro gikomeye, gukora cyane no gutekereza gake ku mutima w'umuntu. Korea y'Epfo nibyo iteye imbere koko, ariko iterambere ryayo rishingiye ku masaha y'akazi arenze urugero, umushahara udahura n'izamuka ry'ibiciro. Ni igihugu ubukungu bwarakaye cyane ku buryo mu mujyi wa Seoul ubukode burahenze cyane, ubuzima bw'igikoni burahenze, abakozi basanzwe bibasanga mu marembo yo kwiheba. Hari impungenge zavuze ko mu gihugu gukora cyane leta ibibona nk'ubudahemuka, ariko guhangayika yo byitwa ubunyantege nke. Iki gitutu cy'akazi kimeze gutya kiviramo abantu indwara zo mu mutwe. Muri Korea y'Epfo kuvuga ko ufite ihungabana cyangwa depression bifatwa nk'isoni. Abantu benshi batinya kujya ku baganga b'indwara zo mu mutwe, batekereza ko bazahomba akazi kabo. Ikindi banga ko imiryango yabo ibafata nk'abahungabanye. Kuvuga ibi ni nko kuvuga icyaha. Korea y'Epfo ifite kandi umubare munini w'abantu bari mu cyiciro cya sample generation, urubyiruko rwaretse urukundo, ubukwe, kubyara no gutekereza ku muryango, kuko ubuzima bwaho bwashenguwe n'igiciro cy'ubukode, ibiciro by'ibiryo n'akazi gakoresha abantu nk'imashini. Iyo umuntu abayeho mu buzima bwataye icyerekezo, nta n'amarangamutima yo kwiyitaho, ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima biba hafi cyane. Aha niho Korea y'Epfo iza ku isonga mu bihugu bikize ku isi bifite umubare munini w'abiyambura ubuzima. Inganda nka Samsung, LG, Hyundai na SK zagejeje Korea ku rwego rw'isi, ariko zifite umuco ukomeye wo gushyira igitutu ku bakozi. Chaebol ziba nk'intare nini, zihesha igihugu isura nziza, ariko mu nda yazo zica abantu buhoro buhoro. Buri mwaka abantu barenga 13,000 biyambura ubuzima muri Korea y'Epfo. Ni presque 36 ku munsi. Aba ni abantu b'amasaha arenze, abanyeshuri b'umutwe uremereye, abahanzi n'abanyamuziki b'ingoma za K-pop, abantu bonyine batagira abo baganira, abageze mu zabukuru batwawe n'agahinda n'ubwigunge. Umubare munini w'abiyahura uri hagati y'imyaka 20 kugera kuri 39 nibo bayoboye. Ibi byose bishimangira ko mu gihugu cyateye imbere umutima w'umuntu uri mu bihe bikomeye kurusha igihe cyose. Gusa nyuma y'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuze kuri iki kibazo, Korea y'Epfo yatangiye gukanguka. Hari ibyo iri gukora. Leta yatangiye gushyiraho mental health center mu mijyi minini, gushyiraho imirongo ya telefone yo guhamagara ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe ku manywa na nijoro, gushyira amafaranga menshi mu bigo byigisha kuvura depression, ariko abashakashatsi bavuga ko bikiri bike cyane. Hari umushinga wo kugabanya amasaha y'akazi. Leta yashyizeho gahunda yo kugabanya amasaha y'akazi kuva kuri 68 mu cyumweru kugera kuri 52 mu cyumweru, ariko abakozi benshi baracyayakora kubera igitutu cy'akazi no gutinya kwirukanwa. Hari gahunda nshya zo gufasha abanyeshuri kuganira ku buzima bwo mu mutwe, kugira counselors mu mashuri, kugabanya amarushanwa y'amanota, ariko impinduka ziragenda gahoro cyane mu gihugu gitozwa gutsinda buri gihe. Nyuma kandi y'ibibazo by'abahanzi biyambuye ubuzima, hari amabwiriza mashya yo kurengera abahanzi, kugabanya gutoteza mu bigo bya entertainment ndetse na gahunda yo kubaha. Ariko mu bikorwa byinshi muri ibi biracyari mu mpapuro.
Mu by'ukuri Korea y'Epfo twigisha ikintu gikomeye cyane. Iterambere ridafite ubuzima bwo mu mutwe ririca. Nubwo bafite internet yihuta kurusha ibindi, amazu maremare n'umuziki wamenyekanye ku isi, mu mutima w'uyu muryango haracyari intambara. Intambara yo kutigirira agaciro, intambara yo guhisha ibikomere, intambara yo guhora wigereranya, intambara y'agace k'umutima karwana n'igitutu cy'imibereho. Iyi niyo mpamvu umubare w'abiyambura ubuzima uhora hejuru. Korea y'Epfo ni igihugu cyerekanye ko gishobora gutsinda intambara z'ubukungu, kikubaka ikoranabuhanga, kikaba igihangange mu muziki, ariko mu rugamba rwo kurengera ubuzima bw'abaturage iki gihugu kiracyafite urugendo rurerure. Buri munyakoreya azi neza ko umuriro w'iterambere udashobora kuzimya umwijima wo mu mutima. Muri make nta gihugu cyatera imbere kirengagije umutima w'abaturage bacyo. Ndagushimira none wowe twabanye muri kino kiganiro. Gira ngo usabe wowe utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane umunsi ku wundi. Sawa ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.